Iya benar kan sampul benar aturan marama darbo na wana lawa seperti itu teman ini na vende bagian masalah. Sabar rumah right. Apola kana bitu. Na tapa talakina non the program ko nan renga mo. Ausuri chiko. Mentor na bitu mani en mbonki ko meda bona chirka. Oh isa poso chiu sarabita. Na antona mo wale tare uchungo na kani thambu kana no. Munyango nangon. Everything no ndeke buka. Dona kolom buka uda kabana no sambu basara. Poso chiu sara sari sinron to mani ko mana bitu kani. Kono andreke mbuka ko andreke nanno. Endo liu e walu mburi ko samtan na kaneri. Ndangesi. Ya ono besure to ni be kamera be kan ngol siga ba roya na bugo ni rugby league ngono Melanesian cup kan ba do tigo ro soto tigo na mata timi ni hela wigman ngono timi sarma ni sula mai Papua New Guinea New Zealand. iyo dana timi terrango mai soto tigo kan mata timi ni Maroons Western Maroons en non da banua kan bulan to kay tigo na honorable minister for youth and sports Sajana Chesa Sokuru en stadium melo tokana tapna Churchill Park right we sure chikani ke ngalala ngolani le tokona non mata timi non ro soto tigo bakatala kina ukilan ro ngoda chikana mata timi silte right kordo gichikana ro doro boni biti erto no ngole tor chikama non to bonu war me soto tigo pot kana mata timi tala ni ligue biti wa mata timi ni bulldog embal landen ro ngamo ngona chikitala ngya bakantua Utang no manta bikin ro na turang. Italo no go tungole sarmanda itong mata ni singa. Sanena. Go. Mata ini ngau na mesanga yavu kina itong mata ni singa na motoka automatic. Go. Lebungan ngau na may itong ira pa motoka manual nga. Oke o tamani ngone ko ngai bulen to non rutu motoka automatic. Ko ngai sintuku na bi lubiana sintuku na bi ochina ni sabisa non rutu motoka mana manual kina automatic. Go chona dani ochiti maro mo itong ngabo ka. Iya, kondo bitambo eno chona dani lala ko. Iya. Kondo bitambo. Iya, lala ni balu. Go sana. Dan mataklelai Singapore wengo. An ranga ko na mo di sa tarusara ni randu po sa papalangi na kay tonga kay samon do lasana exen randu bang ta. Kasarota maningo ni be lubiana. Son. Yes, Dad. What you gonna do after breakfast? Son, what you gonna do after breakfast? Nothing, Dad. Make sure after breakfast we go to Nuku'alofa to do some shopping for me. Okay, Dad. Ocha sa kan katalo sa robon loman motoka automatic ko kako. Dambe nga bang ko ngai set ta bang ko na nagia. Ni no tung motoka sa sengan yo ko na manual automatic. Pasarang ko ngone be tamana. Dad, is this a new car? Yes, son. Sorry, I forgot to tell you that I bought a new car for the family. This is what we call an automatic car. Automatic car. You look over here, son. You look at the Kia. The Kia over here. The P is for the park. When you stop the car, you put the Kia on the P. You see over here the T? The T is for the drive. If you want to move the car forward, you put a gear on the T. The T is for the drive. And this is one of the fastest car in the Kingdom of Tonga. Sepatunga fastest car in the Kingdom of Tonga. Ngitan rucumentor motoka pasti kiro. Sin bertalongwani vitaman. But Dad, yes. You said this is one of the fastest car in the Kingdom of Tonga. Yes, son, what happened? One car just drove past you in full speed. Sin bertalo tamana vingon. Don't worry, son. That's why we got the R here. We're gonna put it in the car on the race. Bukan suka-suka. Bukan suka-suka, bukan tanda kira motor kabar. Kita boleh bicara. Kita boleh bicara sing betul kira marama. Na eka bi binakari ko. Bukan ini binakari tuan. So na bi bu bale sa ate bu chungo na bili kanto. Chungo na pakai kabi. So sing ingirin ko na lali sing so bu chungo na bus stop. Bukan ini binakari. Wei anrole lo si bingori. Iya ini pula. Bukan ini binakari. Bila boleh besar na siya chungo na eka binakari ko. Enan ren amodeng. Kita sana apa ike? Iyo. Na apa itu kun? Warai na ba ni binakari singa birna turang atama na bin garabitabi na takataka na kan numichiko na bubale. Nanti takataka enta lewena na bibal ni takataka kete sara. Right. Binabole mula poso titigo enta sianga ni takabu chiko baleti kenda. Iyo. Embaleti chiko na lubianda. Kabang bimbi na. Right. Karena Raymond tuh keluar sama gue dari ni binaka na minibus tuh sara. Na boleh besar na waktu daling cuma LM145. Wei urex tu indama. Pula lo toka sama kalau tidak baru ni binaka kayak kimudu kan sara na. Kenapa boleh besar turun kira marama sana tapi kian. Dan dengan motor gue nak kapentai.
Gai nama gitu tale. E kabi ni mataka. Mai no ono kene bitu. Nomni to kaningo Mike Randu. Eu me que galo. Rocks na buta alts mama. Ni modi.